Kanyau Trap Youth Council Lailing Dok Circle mentak kesengi rengkat ke HYC mau keton unit hak jinga senran langjeng usam lawan tebek lendo General Secretary HYC West Khartoum District kelalik ban yakendu ya Deputy Commissioner West Khartoum District Henry Nakadau ke jingbam don jong UDC bad ADC ba thaba kaseng kelalik ban yakendu no ya ba swear MCS harengkat ke jingtho kaseng kelakentu ya ki bo jong ke district ban chimkhia ya ke jingdukut jong ke jingkeng ha umlipoi kabalajia hak atpun trik unaitung araja ar pulai kabari kelenti ban nong keseng bat keseng kelai thu ru ba kadau ka jingkut jong ke ke jingkeng kadi na ke jingkit palat put jong ki trong kumta keseng ke kerpat ye ki bor bahalor ban simkhia kloi halo ke ni ke benta namar menta kalade ke por bak kinong rep kin sayo ban wan kit ye ki jur kum ubiskot bat kiwe shayo bat lada ya ke ni ke jingkeng omla ban pendep kan kata shibun ya ki nong rem. Ini nagal yang gak HYC maupun ini Iwan ini lengkap bagi simpang General Secretary supaya Iwan tiba Indo Iwan hanya DC ban kerpan nomor gajing ikut nak jong ketika jingking hotel melipoi warlang ini itu untuk beri DC beri lah iyo ban untuk pagi besar square nagal yang hirup yang lain sa lek yo ban kam ban kuai dan nomor ketika jingkin kala ikut menen jamin kumpi pajak Krishna dan kam ki ta ke moramot kam kloi nomor di nak school di marap di bangkit nanti nasional pas satu kata ijar dan nagal yang juga seng pak ba ken kam simkhia ni kam makan penjualan makan pensuk ini pun supaya